Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы YouTube көрөрмандары, амансыздарбы? Бүгүн 17 февраль 2026 жыл. Кирип келе жаткан орозо айыңыздар менен Рамазан айы берекелүү айлардан болсун. Азык-түлүктүн бааларын, эттин бааларын билип беребиз, достор. Биз менен болуп туруңуздар. Бишкек шаары Ош базары. Алдыда бүт колдон келишинче көргөзөбүз. Эл да көп, алармандар да бар. Анда эмесе чогуу биз менен болуңуздар. Койдун эти канчадан болот? 750 780 750 экен, рахмат эже. Мына этте иштеп атат, чабылып атат. Иним кандай? Ва алейкум ассалам. Жакшысыңбы? Келе жаткан орозо майрамың менен. Бирге болсун. Канчадан болот эттер? Сонун эттер. 750дөн баштап 820га чейин болот да. 800 суп эт, мына. Мына 750 820га чейин. 820 чейин. Суп эттен 820га чейин. Рахмат, тандап ала берет. Арданы дагы бар экен мынакей. 850, Еттер, мына туугандар бөлүк кылып, коюп, мына ушул жигит пакеттерге салып сатып атат. Ушулар канчадан болот килограммдар? 720. Улар бөлүп сатасыңбы? Заказ менен, уйдуку? 720дан. Bir айга беремин дейт, жигит. Таныштар экен, таныштарга бөлүп. Бардыгы окшошпу ошондо? Баары бирдей экен. 720дан берет экен мына. Таныштарга bir айга берем дейт. Мына чучуктар да жасалып атат. Эл өтө көп ушунчалык. Эже казылар канчадан? 1100дөн экен мына чучуктар. 1100дөн экен. Жасап атышат туугандар. Бул жакта да бар экен. Байке канча экен могу чучуктар? Bilbeyse, siz çavazı tolka. Buna baykem çavat, buna geset, sonun kılıp. Buna et. Eceden sıraylısı. Ece işte attı, meyil. Bakta Ece çavat attı. Kaçıdan buladı et Ece? Uyduku. Uyduku 800 son. Üstü bayke? 790'dan. Bu aslıçı. Aslıçı. Тоже 790 eken. Buna üstü 830'dan 830'dan 840'dan bastınız be. Buna 840 somdan 3260 eken ha buna 3260 3 kilogram 890 gram çıktı. 840 som ha. Rahmat bayke buna. Buna dostlar öte bizde berekeli özünüzler bilgende gördünüzler mi? Etler dagı jakşı buna tandap alasızlar. Buna koydun etin bağısını sırap koyulu, koydu bu kançadan bolu. Ece koydun eti kançadan bolu odat? 680. Moyunçu moyundar? 680 moyundar. Ama üstücü? 780 rahmat. 780 şunda yettir. Şunda ekem yazıp koyuptur. Bunaki surat bastan yazıp koyup 600 somdandık. Bu жылқыныкы mı? Жылқы топоздук 600. Мына 600 сомдон да жылқы эже бул. 600 сомдон болуп атабы. Могу сулчу. 700'dөн. 700'дөн, жакшы. Сemiz экен. Жакшы экен. Кол рахмат. Мына туугандар, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эл өтө көп. Биз көргөзүп берип атабыз. Сиздер каналды колдоп туруңуздар. Ушаларчы? 680 üstü. Şu birele bak eкен. Mına 1100'den kazılar var eкен. Küçük 1100 ecem жасап атат. Кандай жерге олар бар 680. 680'den ne? Kollar bular. Kollar. 680. Bularçı? Олар 700 somda ne? 650. Mına tuğanдар biz etlerdi tartıp görgöz berdik. Koldan gelişince oy pikirlerdi жазыңыздар özüңүздөр. Мынакей биз болгон тартып көргөздүк. Орозо келиндеринде сатып атат байкен. О, даяр чучуктар барбы жок? Канча экен? Бышпаганы. Бышпаганы 1000 сомдон, бирөө 800 сом менен чыгат. Мындай экен, Бышканы канча бышканы? 1,5'dan. 1,5 миң. 700'дөн өйдө 1,5 миңге чейин. Килограмм. Рахмат. Килограммы ушундай. Мынакей. Лазер Ташкент 230 сом экен. Харазм дейт.
Batken 200'den ne? Bağısı düşüp etkeste. Ha, 200'den deyip Batken lacı bayken Baydala 110 somdan eken. Düşüp etken жазылган bağalardan. Aha, nokot 160 som eken. Gürüştün türü var eken. Krasnodar 120 som eken. Baydala 110 som, Taşkent lacı 210 anan 400 somdan özgün kakırdık var eken. Uçuktuku 400 somdan eken. Taza gürüşler eken de bular ha. Özgündükü 370 somdan var eken naki. Çaylar var eken bu yerde. Çaylar 1200 somdan eken. 1200, 1500 değil. 1000 som kilogramdары çaylar. Tuğanдар mınaki eldirdagi жақсы эле соода кылып атышат. Эртең менен саат 9 болуп калды. Мынaki. Булар калемпирлер экен. Калемпирлер экен. Мына дагы көрүш çaylar. Alanga 180 som eкен, ак турпак 200 som eкен, 420 som какыр экен. Өзгөндүкү көтөрүлүп кетти, 400 сомдон экен. 400 som учук дейт, кара кулжа. Түшүп берет экен, 350ден кылып берем дейт мынaki. Краснодар 150, 160. Булар 140тан, 20 som түшүп кетсе 50 сомго чейин, жакшы байке. Рахмат. Мынaki, эми курутмайларды көрсөтөлүчү. Куруттарды көрсөтөлү. Охо, достор, туугандар. Kurutun sütünleri de var ekan. Kana bilmeyene olmazlar. Ya bayke kurutlar kançıdan? 700. Жақшылары var. 650'den yumuşaqraqtar. Mo maylarınız sarı may. Sarı may 1000 somdan, nartı litrozdan 600 som 1000 somdan. Mo çöğe kaç bayke? Çöğe 800. 800. Şu turu şu 400 som kayaqtıqı. Өзүңүз бишектен эле. Жакшы экен. Рахмат. Өзүбүз жасайбыз дейт. Кана. Азыр көрсөтүп берели. Эже кандай? Балдар канчадан? Bal Asal. 500 yarım litre 300. 300 500. Küçüneke 200. Kiçineke 200 deyt. 600. 600. Akış kazanır. 600 mu ak kırışka zorluk 600'den. Kazanır. Kurutlar çece. Kurtun kazaları 700'den, arılaşlar 300'den. Aralaşlar 300'den. Aralaş degende kanday bolup kalat eje? Taşkentski'nin alı. Taşkentski kurut barбы? Onlar Taşkent. 300 tomluk kurtlar Taşkentski. 300 somduklar Taşkent deyt. 600 som. Өзүздүк 600 сомдон экен килограмм. Ат башы. Момдай кылып сонун кылып подарочный кылып коюпсуздар го. Мындай жок болчу мурун, аз болуп калдыбы? Заманга ылайык болоттур да. Жакшы. Сурап жасап берет. Жасап берип атабыз. Мына. Кыздарга 50 сом. Ушулар подарка болот. 100 сомдон подарка болот экен. Жакшы экен, эже. Содаңызды берсин. Ар кандай болот, канчадан канчага чейин болуп атат. Az boş emez bir şey. Болду. Бош эмес экен. Бирок жакшы экен куруттарыңыз. Мына клиенттерге салып аттыр. Бош эмесмин деп макул. Мына чоң куруттар бар эле, ысык курут деген. Ошолор көрүнбөйт. Ноолар окшойт. Иним канча курутуң? 700 моочу? Бул да 700. Барды 700 сомдон дейт. Мынaki, байкем мешок куруттарды алып келип атат. Бул куруттар каяктан келип атат, байке? Ver bayke. Siz alып келе бересиз, Bu. Мына инимдики экен. Иним кандай? Бул куруттар каяктан келет? Ва алейкум ассаламу. Үйдөн эле. Жакшы экен. Куруттар канчадан болуп атат негизи? Мейли текшерип атат, карап атат. Примат этип атат товарын. Кеттигенде алдыны карап туугандар. Мынaki куруттар. Могу куруттар канча экен эже? Гранулгу? Я. 400 сомдон дейт. Түрү бар экен. Таамдап көрсөңүз болот дейт. Мынaki курут май дегенде. Мынaki өрүктөр бар экен 250 сомдон экен килограммы. Абрикос баткенди 100 сом экен. Момдай сок кылып бергенге, сок кылганга. Момдай балдарга натуральный сок кылам десеңиздер, аралашмалар бар экен ичинде 100 сомдон экен. Алманын өзүн алам десеңиздер, переоскоттун алманыкы экен, переоскот 200 сом экен. Жазып коюптур. 150 сомдон бар экен мынaki. 200 сомдон бар экен. Туугандар. Аябай. Бизде берекелүү туугандар. Жаңгак 120 сом экен, жаңгак. Жазып коюптур байкебиз. Мейистерди да жазыптыр. 400 сом экен килограммына. Түшүп бересиз, болду, түшүп берет экен. Могу өрүктөр 350ден экен. Бул 300 сомдон болот экен мына. Жакшы, рахмат. Мистерлерчи? 400 сомдон экен мына. Түрү бар экен,
Мына 1200. Бұлар қаяқтық Өзбекстан бұл? Өзбекстан екен мына. Түшіп береді екен бағаларды. Рахмат енем. Мына қараңыздар. Бұл Бишкек шары, Ош базары. Миндаль дейді. Миндаль 900 сом екен. Мына. Перец қаншадан? Мына қалампірлер. Перец любой. Любой 300 сом екен бары. Помидорчы? Помидор 240. 330 сом. 330? 230. 230. Ма бадыраңчы огурцы. Патроны 350 olur. 350 дейді мынакей. Картошкалар чоң-чоң екен ғой? 50 50 сом. сом. Средний тоже бар. Қаншадан средний? Также 50 сом. 50 сомдан екен. Но морковкалар сары. 50, сары 60 сом. 60 екен. О, чмо. 50 сом екен, рахмат. Мынакей клубника бар екен, құлпынай. 350 сом екен. 350 сом, şu turuş. 120 mandarin eкен. Mo приправалар 150 сом. О, малиналар қаншадан екен? 1100 екен, Малина бар екен. 900 сом болады екен, қожағат. Құлпынай 900. Қарағат. Қарағат елі. Қымбат екен, олар 900 сомдан. Қарағат 1100 сом екен. Бұл 5 литр екен, 5 литр, мына. О, көріңіздер. Мына нандар. 25 сомдан мына майда нандар бар екен. Чоңдар қанша, 80, 70, 35. 4 түрі бар екен. О, чоңчы паттыр. 80, бұл 60 дейді. Бұлар 50 сом екен, болды, рахмат. Мына мандариндер 160-тан екен, чоңырақтар 150-ден екен, алмалар 110 сом, 80 сомдан семеренкалар бар екен. Құрмалар бар екен. Құрма қанша? 150 сом екен, құрма. 150 дейді. 45 сомдан. 50 сомдан екен, сон екен, картошкалар мінеке. Бағалардағы 40-45, 50, жоң-жоңды. Ири-ири екен. Пиястар 40 сом екен, сәуіз 50 сомдан. Сәуіздер қымбаттап кеттір. Сәуіз 50 сомдан екен.